Kuwajali binadamu, hiyo ndiyo chanzo cha kujipea heshima we. Kuwajali mayatima, hiyo ndiyo chanzo ya kutimiza katiba. Ni Mungu amekupea hiyo uwezo, chungana nayo, tumia vizuri. Chungana nayo we, tumia vizuri, wanakutegemea. Galas cyangwa se umwana w'umunyamurenge. Uyu munsi turagarutse nkuko bisanzwe nababwiye yuko buri mwaka tuzoza tugerageza gukora ibikorwa bya Galas Foundation byo gufasha imfubyi, abapfakazi, impunzi, cyane ko natwe twagiye dukurira mu makambi y'impunzi. Kuri uyu munsi rero ku kwezi tugiye kwinjiramo kwa 10 niyo ntangiriro cyangwa se niko kwezi tuza dutangiramo ibikorwa byacu nabyita ko ari competition z'umupira cyangwa se amarushanwa y'umupira, tugashiraho ibihembo. Ubushize hari competition y'amakipe 10 duhemba batatu ba mbere amafaranga batsindiye, imidari ndetse n'ibikombe byabo. Twabashe guhereza abapfakazi bagera mu 100 inkoko zo kurya ku minsi mikuru nka Christmas, ndetse duhereza n'abanyeshuri biga muri secondaire mu nkambi z'impunzi 1000 amakotex. Uyu munsi rero turagarutse kugira ngo mu bushobozi dufite uko bungana kose twongere tugire icyo dukora muri uyu mwaka. Rero Burundi turaje, abatarakurikiranye ibyo twakoze mu bihe byashize, ngiye kwa playingira ka video kamwe mu byo twakoze kugira ngo bibahe ishusho ya nyabyo y'ibyo Galas Foundation ikora. Hanyuma vuba cyane turaje tubikore nkuko bisanzwe. Hanyuma kongeraho gatoya, hari abantu bagiye badutsiza amaboko yabo baradusupportinga, cyane bagiye baba mu makambi y'impunzi nabo bakibuka bagenzi babo. Imana yarabahinduriye ubuzima. Murakaza neza, hano hasi haraba hari nimero za Galas Foundation ushobora kudukontaktingaho kugira ngo nihaba hari support yawe iyo ariyo yose uyitugezeho. Murakoze, Imana ibaho umugisha. This boy Galas aka umwana w'umunyamurenge Burundi. I'm coming. Tutainua mikono yao, wanatutegemea. Wanatutegemea wajane na mayatima, wanatutegemea, wanatutegemea. Na nilipenda vile mlicheza michezo ya upendo, ya furaha bila shida yoyote. Kuwajali binadamu, hiyo ndiyo chanzo cha kujipea heshima we. Kuwajali mayatima, hiyo ndiyo chanzo ya kutimiza katiba. Ni Mungu amekupea hiyo uwezo, chungana nayo, tumia vizuri. Chungana nayo we, tumia vizuri, wanakutegemea. Kuwajali binadamu, hiyo ndiyo chanzo cha kujipea heshima we. Kuwajali mayatima, hiyo ndiyo chanzo ya kutimiza katiba. Ni Mungu amekupea hiyo uwezo, batuwatirishe bashubashiri na barume, batuwatirishe kabisa twabokabo na byayita yaya. Kalasi mwakole manga wanakutegemea. Kalasi Mungu amunomugisha bwenene agenderere kabisa na kazi kage. Dalasi Mungu amrabale agendere na kazi kage. Mungu amunomugisha bwenene. Mimi nashukuru sana, mimi nasema asante, niko diaspora, tanikomprante tu. Grace, Mungu akutabale kubashane, nikuwa tukolera mama, Mungu akuyakire kabisa kuweze misi.
Tunashukuru sana Galaxy kwa kisi tukumbuka si wajani hapa Msasa. Mimi jina langu Bukuru Sifa, naishi Muventi Selile Emezo Witi. Tunakushukuru sana kwa kisi kwa kitendo cha tutuendea kwa siku ya leo. Na uzidi kutupatia kukumbuka sisi wa Msasa. Kini dushimie Imana, dushimie Galaxy yakigiye abazi n'ubushobozi iradufasha, dushimiye imfashanyo yaduhaye. Imana igize neza, Imana nishimye kandi turishimye turanezerewe. Uri mugoroba w'uyu munsi turajya inyama n'abana, Imana nishimye. Murakoze.